واقعا ما این مکان را یعنی تالاری بر هوا و شینم دانشکده دولتی فرهنگ و صنعت به نام میرزا ترسونزاده را خوب میشناسیم، دوست می‌داریم، زیرا اینجا یکی از مکان‌های مقدس به حساب می‌رود، چون که تا به امروز هزاران نفر صنعتکاران حرفه‌ای را تربیت نموده است، صاحب استعداد آن را کشف کرده است. عزیزان براتون درود میگویم، ولی ما اختیار کردیم که به اینجا آییم و انتخاب کردیم موضوع بسیار هم دلنشین را، آموزش یکی از اسباب‌های موسیقی ملی با نام غیژک و یا خود غیجک و در بعضی از منطقه‌ها جغک نیز میگویند. حالا باشد ما نشستیم روبروی آموزگاران جوان این مکان افتخار دمدارف. سلام و درود باری دیگر، تشکر برای پیشنهاد یک موسیقی جذاب و دلنشین برامون. و بیایید در آغاز برنامه که قرار داریم و اختیار که کردیم یک موضوع خاصه را که این اسباب موسیقی در دست شماست، از تاریخش بگویید اندکی و از نمودهایش، از قسمتهایش ما را آگاه کنید، شناس نمایید در امون. سراول خوش آمدید میگویم ما شما رو به این تالاری که خیلی که معرفی کردید، دانشکده دولتی فرهنگ و صنعت تاجیکستان به نام میرزا ترسونزاده. و غیجک چنانکه شما گفتید با نام‌های مخصوص در تاجیکستان، یعنی که در منطقه بدخشان غیجک هم میگویند، جیغک هم میگویند، غیجک میگویند. چند نوعی همین نمودی اسباب موسیقی در تاجیکستان ما یعنی که موجود است و معلوم است. هستند غیجک های من به این شکل یعنی که دایره شکل در این نمود تیار میشوند. هستند غیجک هایی که بسیارتر چنانکه گفتیم در منطقه بدخشان استفاده میشوند، از قوطیگی میگویند، غیجک های قوطیگی میگویند. این خیلی نمودش هم هسته. بعدا باز از مخصوص کدوها هستند که از همون هم در منطقه ختلان از همون کدوها هم یعنی که درونش رو کاوا کرده همه خیلی نمود غیجک ها هم میسازند. درباره نمودهایش گفتید، تشکر میگیم. اکنون درباره میگفتید که قسمتهایش، زیرا میدانید غیجک یکی از اسباب‌های موسیقی بسیار دشوار گفته میتوانیم، چرا که وقتی در دیگر اسباب‌ها اندک ناجوری ها میشود آن نه آنقدر خراش است و معلوم است، ولی در غیجک حتما معلوم میشود، نابسته از آنی که این نفر گویم موسیقی را میداند یا نه، شنونده حتما احساس میکنه. از قسمت های غیجک سر کنیم، اگر ما سراول وقتی که با شاگرد از نو وقتی که نو به دانشکده میبیاد و همین نمود آموختن همین نمود اسباب موسیقی را یعنی که انتخاب میکند، سراول ما از تاریخش، از دوره پیدایشش و بعدا از قسمت های همین اسباب موسیقی به شاگرد یا که دانشجو گفته میدهیم. مثلا من از سر میکنیم از پایه همین غیجکی، این مخصوص هم خیلی ساختگی است که برای وای در بالای من همین زانو میمونیم برای قلای یعنی که نواختن همین اسباب میباشد. بعدا منش کاسخانه، بعد کاسخانه من اینجا پوست، این خرک، اینها سیمها 1 2 3 4 دسته، گوشک و خرکی بالایی یعنی که عبارت هست از همین قسمت ها عبارت هست. و اینچنین از سیمیچاک میگوییم، از همین که من این از تارهای مخصوص پیشترها از یعنی که مردم تاجیک از دوم اسب استفاده میکردن. حالا باشد از تارهای مخصوص یعنی که تیار میکنند، اینچنین از تارهای مخصوص یعنی که حالا استفاده میبرند و کنیفال هست که ما در این میشکیم و برای تازه برآوردن یعنی که آوازها در سیمها. و تنها یک بار مالیده می شود این گویم محلول؟ نه و چند مراتبه همیشه استفاده میکنید؟ مقصد و دائمی همراه باید که باشد. و ما گفتیم این قسمت ها خاصی عیناً همین نمودش می باشد و شاید بعضی از نمودهایش باز دیگر قسمت ها را دارای یا به طرز دیگرگونه نصب شده است. مثلا گفتید که از کدو نیز آماده میکنند. غیجک هایی که از کدو یا که قوطیگی گفتیم تیار کرده میشن و اصلا 2 تار داره. تارهایشان؟ تارهایشان بله، اینجا
аслан ғиҷак дар аввал дар вақти пайдоишаш аслан аз ду тор иборат буд. Баъдан ба асбоби ғиҷак 3 тор насб карданду баъд 4 тор шуду. лекин дар асбобҳои ҳамун аз намуди гуфтем ки қутигӣ ё ки кадугӣ тайёр мешаванд ва аслан ҳамин ду сим доранд, ду тор доранд. фаҳмо ва бештар аз кадом намуди чӯбҳо тайёр мекунанд? Бале, бештар аз навъи чӯби чормағз. аз чормағз чӯбаш яъне ки сахт аст ва овози нағз мебарорад. аз ҳамин чӯби чормағз бисёртар ҳамин асбобҳоро тайёр мекунад. хуб, сипос. мо ҳоло ки дарси аввалро қарор додем, омӯзем, биёед акнун тарзи навохтанашро ба мо омӯзонед ва андаке ман ҳам кӯшиш хоҳам кард ва гумон мекунам гарчанде душвор аст, ҳатман ки ба мурод хоҳем расид. бошад. чӣ гуне ки дар боло ҳам зикр намудем, баъд аз оне ки мо ба қисматҳову таърихи ҳамин соз ба донишҷӯ яъне ки фаҳмонда додем, баъд чӣ гуна доштани ҳамин симчок дар даст, манам бо тарзи махсус бояд ки мо инро мана ба ҳамин тарз бояд ки дорем. Бале, инаш бале, як ангушт дар боло ва дигараш дар инҷо. Бале, ҳамин хел ва баъдан тоза яъне ки навохтани ҳамин бурда овардани ҳамин симичок дар болои симҳои асбоб, яъне ки тоза нарасонда дар дигар симҳо, мана махсус мана аз инҷо сар мекунем. Бале, манам хел бо дар дигар рост, яъне бурда овардани ҳамин то одат кардани дасти донишҷӯ омӯхта шуданаш. Бале. ва чӣ хеле эҳсос кардем, ҳар як тор ба худ хос овоз дорад ва мисли ҳамон дигар асбобҳои мусиқии торӣ гӯед. Бале. мо хеле асбобҳои торӣ камонӣ мегӯянд ин намуди асбобҳоро. ва торҳо низ ҳамвор ҷойгир нашуданд, балки каме барҷаставу каме берун. ба ҳамин тарз харака мо яъне ки назм мекунад устои ҳамин созтарош, ки мақсад вақти навохтан ба якдигар нарасанд. ва мо бояд сахт пахш кунем ва ё андак? вақте ки донишҷӯе ки мехоҳад ҳамин асбобро ки ёд бигирад, вай бояд ки мусиқачии асосӣ аслан ки дар як шабонарӯз бояд ки 3 соат беист машқ кунад ва дар ин вақт метавонад ки ангуштҳоам захмиам шаванд. лекин баъдан инҷо ҳамин нӯги ангуштҳо сахт мешаваду одат мешавад. баъд навохтан вақте ки бояд мо паст навозем, оҳиста зер мекунем, яъне ки баланд агар навохтанӣ шудем, сахттар пахш мекунем ки овозаш баланд барояд. ва биёед акнун ман ин асбобро бори нахуст дар даст бигирам ва ин амалҳоро барои такрор кардан кӯшиш менамоям. Бале, ма ҳам хел медорем болои зонуба, пои чап камтар пеш, пои рост камтар қафо, тарзи доштанаш ман ҳам хел ва сар мекунем аз тори аввал. ангуштон озод астанд? ангуштон дар аввал озод. барои аввал мо бояд ки тарзи яъне ки дуруст бурда овардани ҳамин симчок дар болои торҳои сими ҳамин ғиҷак бояд ки аввал одат шавад. аввал аз инҷа сар мекунем, яъне ки аз инҷа нею, аз инҷа ба ҳамин тарз дар ҳамаи симҳо. камончаро аввал бояд ба тарафи худамон биёрем ва баъдан рост камтара манам хел дуруст то охир бо ба ин тараф. албатта шунидани садои ғиҷак бениҳоят форам аст ва осон ҳам ҳаст, вале навохтанаш душвор аст. барои заҳмати зиёд талаб мекунад. барои ва чанд сол таҳсил мекунанд барои инро омӯхтан? инро ҳаст шогирдоне ки вақте ки ба донишкада мебиёянд 5 сол дар ҳамун ноҳияҳошон мактабҳои мусиқӣ ҳаст. замина доранд аллакай.
ё ки ҳастанд мактабҳои мусиқие ки дар шаҳри душанбеи худамон ина мактаби мусиқӣ ба номи Мирратулло Атоев Зиёдулло Шаҳидӣ ки дар он ҷо 11 сол ҳамаи азбоби мусиқиро таҳсил мекунанд, омӯзиш мекунанд. Баъдан рафта ё ба консерваторияи миллӣ ё ки ба донишкадаи мо омода бо 4 соли дигар боз такмил медиҳад. фаҳмо ва дар ҳар тор мо бояд ҳаминро машқ кунем. бале ҳамин бурда овардани озоди ҳамин камонча дар болои торҳои ғиҷак бояд ки мо бояд ки одат кунем. вақте ки инро мо омӯхтем, баъдан бо махсус машқҳо ҳастанд барои ҳамин одат кунодани ҳам ангуштон дар гриф ё ки ҳамин дастаи ғиҷак ва ҳам одат кардани мана тарзи доштани мақсад камонча ва бурда овардани вай дар болои торҳо. биёед дар идомаи барнома ҳамаи инро меомӯзонед ба мо, вале айни ҳол бошад як мусиқии бисёр ҳам кӯтоҳ вале ҷаззобро пешниҳоди бинанда кардам. бошад. ташаккур ва дар айни навохтанатон ман на танҳо ба мусиқӣ гӯш додам, балки ба тарзи ангушт задан низ назар кардам ва айни ҳол дар бораи ҳамин гӯем амал бештар маълумот мегуфтед ки чӣ гуна бояд ангушт занем. аввал мо чуноне ки дар боло зикр кардем, бояд ки махсус машқҳо ҳастанд, гамаҳо ҳастанд, этюдҳо ҳастанд ки мо бояд ки ваёро аввал омӯзем, баъдан ба оҳангҳои калонтар баъд мегузарем. масалан аввал сар мекунем аз дар мусиқӣ гамаи сол мажор мегӯям ки ҳамин тори аввали ғиҷаки мо дар ҷури сол яъне ки ҷур шудааст, дар нотаи сол ҷур шудагӣ аст. мо аввал аз ҳамин сар мекунем. масалан бо баръакс ба поён. мана масалан аввал озод, якум ангушт, дуюм, сеюм, озод, якум, баръакс,
خیلی گفتیم نظر کرده آموختن خیلی آسان است ولی در عمل این رو اجرا کردن دشوار است و برای به هر حال کوشش خواهم کرد برای متخصصی گویم خوبی غیژک نواز شدن زیاده از 11 سال تحصیل میکنن این را باید قید کنیم ولی به هر صورت من عین حال کوشش میکنم که همین عملها را تکرار کنم. در اول از تور یکم آزاد این توری چهارم الکه این طرف وای سخت‌تر پخش کنی یکی رفت و برای روح افتاده نشدنی دانشجو هنگام آموزش در اول گوییم یعنی آن نفرانی نه که علاقه زمینه دارند و میتوانند و مثل من آن نفرانی که عین حال شناس نیستند عین حال عادت نکردند بیشتر چگونه مشق‌ها را پیشنهاد میکنید و یا خود با کدام سخن‌ها دلبرداری میکنید آنها را؟ البته این از خود تجربه من هم است در من که زمینه مخصوص موسیقی که نداشتم بعد ختم یعنی که مکتب میانه آمدیم به همین دانشکده داخل شدیم و اساساً انتخاب غیژک این انتخاب من نبود انتخاب استادم بود شایان فومی جان ما را آوردن به همین درگاه یعنی که داخل نمودند و اون که از گفتند که تو باید که در آینده نه همه اسباب غیژک رو یعنی نواختنش رو باید یاد گیری و وقتی که ما رفتیم به نزد استاد همین ساز یعنی که سعید مصطفی در اول چنانه که شما حاضر گرفتید نواختید برای من هم بسیار مشکل بود ولیکن استاد با یک سخن شیرین میگویند یک و اجرای اثرهای مرغوب دل مرا نسبت به آموختن همین ساز یعنی که گرم نبودم که من تو هم وقتی که آموختی یادگیری از همین خیلی یعنی که آهنگ‌های مرغوب و دلچسب و روح‌نواز رو میتونی اجرا کنی و ما پرداختیم کوشش کردیم در دوام 5 سال تا اندازه یعنی که نواختن همین ساز رو از خود کردیم و از این پشیمان هم نیستیم. دوستان عزیز عین حال باز هم با پیشنهاد یک موسیقی دیگر آهنگ دیگر برنامه امروزه میآموزیم رو جمع بست میکنیم و مطمئنیم که براتون پسند آمد.